Naime, meni je sve u ovom svijetu nelogično i izbrkano i pogotovo me brak jako me užasava i ne mogu nikad sam sa sobom izaći na tu temu, jer mi je jednostavno nejasno da ti možeš odnosno možda može neko, ali mi se čini da ako neko je iskren prema sebi, da ne može jednostavno cijeli život biti s jednom osobom. Ja mislim da se tata isto baš veseli što zapravo dolazi. Ali to neće pokazivati, nego će malo i onda će spustiti tu i tamo 2-3 stvari, da ne bi ispalo da se veseli. Jer to isto spada u jednu, kako se to kaže, građansku kulturu, da nije sramota pokazati neraspoloženje, ali radost i ljubav je uvijek opasno, jer tu uvijek te neko može na slabom naći. A zašto misliš sada da je mama tako gadno zapravo reagirala? Na tebe? Da. A ja ne znam uopće kako ona reagirala. Pa ti misliš da ti ja nisam dala podršku? Pa nisi baš. Molim te lijepo, što ti misliš pod podrškom? Ja te nisam ometala. A kaj to nije podrška? Dobro, nisi me osudila, ali nisi... Opa, šta bi još sad trebalo? Da ti vjenčiće plete mi? Pa zašto ne? Ko ono, znaš, Lorbero, ma daj molim te. Ko da je neko meni pletio vjenčiće s obzirom što sam ja u životu radila. Ja sam to znala da radim protiv pravila i uzela sam si to pod račun. A sad ti meni kaži gdje su sad, di si ti to pročitala i ko je tebi govorio da život je jedna pjesma Havaja i da je sve super i da samo treba ploviti kroz to da sve ide. Pa kako, di ti je težina, di ti je nešto?